proverava izgleda kakvo je stanje u hitnoj pomoći. Dobro jutro, Aleksandra, dobro jutro, gospodine Mariću i svim našim gledalcima. Mi se nalazimo ispred Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Sa nama je doktorka Ivana Stefanović koja će nam reći kako je protekla noć za nama i da li ste imali mnogo intervencije. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dosta posla u dnevnoj smeni, pogotovo na javnim mestima, nešto manje u noći, ali da krenemo redom. Juče u toku dana 148 intervencija, od toga 59 na javnom mestu, 9 pedijatrijskih poziva. Nije bilo akutnih koronarnih sindroma, ali zato 6 saobraćajnih nezgoda, 7 osoba je povređeno i svi su preveženi u nadležne kliničko-bolničke centre. Jedna teška trauma u 11 sati, ulica Jurija Gagarina u bloku 70. Teško je povređena ženska osoba 72 godine i prevežena u ambulantu reanimacije urgentnog centra. I ono što bih je izdvojila, u 10:58 Novi Novosadski autoput i u 15:28 Batajnički drum povređeni su dečaci 14 i 8 godina, preveženi u bolnicu u Tiršovoj sa vidljivo lakšim povredama. Što se tiče noći, 95 intervencija, 15 na javnom mestu, 4 pedijatrijska poziva, bez akutnih koronarnih sindroma i teških trauma, 4 saobraćajne nezgode, jednog pacijenta smo prevezli u urgentni centar, 2 su zbrinuta na licu mesta, jednog nismo našli na mestu događaja. Brojke za COVID su i dalje stabilne, 7 pacijenata do infektivne klinike, 12 interkliničkih transporta, 1450 ostvarenih veza, manje od proseka za ovo doba godine, ali i dalje zbog ovih hladnih jutara i uopšte noći nas najviše zovu pacijenti sa kardiovaskularnim problemima zbog bola u grudima i hipertenzije koju ne mogu da spuste svojom uobičajenom terapijom. Kada je reč o saobraćajnim nezgodama, da li su i u njima učestvovala i deca, to jest da li ima i mlađe populacije koje su povređene i koji je vaš savjet ukoliko se tako nešto dogodi? Dosta dece, juče čak i dete sa teškom traumom, noće se, evo rekla, juče toku dnevne smene dvoje dece dodatno. Dakle, ono što moram da vam kažem jeste da deca nemaju mogućnost da se odbrane kao odrasla osoba. U slučaju kad je dete povređeno kao pešak, pogotovo malo dete, ono prima udarac bez da ispruži ruke da bi zaštitilo vitalne organe. Kako je nisko, najtežim delom automobila prima udarac u najvažnije delove, u grudni koš i u lice, biva odbačeno, pa nabačeno na vozilo i, nažalost, vrlo često i pregaženo. Čak i kada ne vidite ni jednu vidljivu povredu, a dete je učesnik saobraćajne nezgode, šta je kod dece problem? Oni imaju dobre kompenzatorne mehanizme, to je inače dobro, ali za nas kao lekare šta predstavlja problem? One se dobro, dosta dugo osjećaju i vi mislite njemu nije ništa, a onda se jako brzo pogoršaju i onda nastupi nešto što niko ne želi. Dakle, čak i ako ne vidite ni jednu povredu, mislite da se ništa nije desilo, da je to mali udar, molim vas ipak, pogotovo ako je izašla hitna pomoć i traži da vodi dete u bolnicu, nemojte to odbijati, možete i sami odvesti dete, oni moraju da se još neko vreme proveravaju, da se ne bi desilo nešto što svi želimo da izbegnemo. Mnogo vam hvala što ste govorili za Happy televiziju i sa nama podelili ovako važne savete. Ostanite uz nas.